Me papo nye nchen nye bayire kwasode. Omo ma mi nyina am na mtoso nwotwe. Na oya kwala bi a chese ema no obi a wone de kwame obi a onyiyim ne kofodu a mene no a na wo ho wa borosam ho mene kwame a na wo ho. Oni ni film embes kura ba esoro ho a na enu om nyina egu. Nti wo ha that's Friday Saturday no. Ena me ba pani ba ko ye friend Ben. No friend me say ma wuti sisi no monka. Man say Ben me to monka che. No so na kwa me so what ne nka na so Ben wo kura mpo na afre me ka kire me say kwa me ho ato no ama abatali so kura. Ana ure fi no so ma me kai. Na I'm so okay. Not knowing or person ka bibi kire me na due to my condition no. On to me or kwan ye obefa so obeka bibi a kire me. So Yo ebusianfo ya baba bepie mu ewo Adenta Lakeside ye nua bema Bishop Nyarko ni wo to awoto ye na no memenda se de mamunim no akan memu no ye den ya na wotwe eda edura ewo se ebusianfo esi enkonwa nti baba bepie mu ye behwe de ebusianfo ye ene adofo no mu a wo mutimi ebebepie mu ha ne ye no wo mo so atwetwe enkomo kakra ebusianfo dimachi na ye nko. Nkita hudi am wonne no won chese me ba po nye nchen nye bayire kwasode. Omo ma mi nyina am na mtoso nwotwe. Na oya kwala bi a chese ema no obi a wone de kwame obi a onyiyim ne kofodu a mene no a na wo ho wa borosam ho mene kwame a na wo ho. Oni ni film embes kura ba esoro ho a na enu om nyina egu. Mbe ye adwuma wo ho etore bia wa makura no asoma o ma beda ho no mo kọ bebia mo yiyi o mo films nyina. Until the last time I me be kasa was last year 2019 June, exactly 1 year ni na ne maame me maame memu no toso enkono no ka akiri a wodi machi no wa aka nkinegu. So asembia ba me nuanom ni around ni nti ono na mani oye be ma mani da nanim na me friend se kwa me wo fa wu o no se o ma isa na ekua ka me ba so me yare to ka se bo yare na me ka sa abubo ye bi as time goes on no be better. Since then, man, to be anka be mobian frey, Cofodia na say, ya ha, send Uncle 40 no medium phone, 7 unknown tell you soon as Anna near TTBA. This is sad, this is sad. To the last day, a year Saturday, chair me. And no crampo mada, Miss Makuma, a bad no matoba. It's my yarn, my bad, my bar. End point wa kra on Monday. Ti me ba ye no ne ma me no na me kofi. Ti me deda wa. Mrs. Apeni ano kasa wa hai. Ono na e betra me ho na me mesuso eye ewo akwantum.
Nti that's Friday Saturday no. And I'm ba penny back your friend Ben. No friend me say ma. What is this in monka? I say Ben me to monka che. No so na kwame so what in can am so. Ben wo krampo na afre me ka kire me say kwame ho ato no. Ama abatali sukura. Ana ure fi no so ma me kai. Na I'm so okay. Not knowing or person ka bibi kire me na due to my condition no. On to me or kwan ye obefa so obeka bibi a kire me. So egugu so ne me kasa no be kasa ma. Enti sisi a wuti se bibi ato ben a. How do you feel? So feel bad pa. Then I didn't know some question. Me an kasa me ba na se bibi ato na. Then you are asking me say na me feel enti no ohwa osema me say yi ne so mo bibi no kra say de ben net so say de ben me say me hu bibi o maye na rest in peace na me tumi hu say me nua Benadia na me say o sa enti wan kan kire me na ja me ba ho a not no yo mu nyina ate no mo kwafa me ho if so say na makoma na tie no sa situation no e bi o mo ka kire me a only God knows send na ebesi nti anopa no na osan frɛ me sɛ ma ene sɛ wonti bibia de na me ka kire sɛ wo ba no afrim nti ne nua ba kura frɛ me on the odisu na hia me sɛ ma bra kwa me agu o ene ɛsɛ wani enso ka kire ye ba bia kama nti me de na me ntumi ma the following day yeah was it Saturday morning or Sunday? Sunday morning na Miss senior sister yi mo ba na so ene mo mra ha na me de me ntumi ma se na makoma na sisi a baby akura kwagina no enti omo ba no se ma sister ye ni mo kwan no enti me ma omo direction kakra se on ba na so mo group Lakeside police station wa on do mo misa no mo nko to mbeduru ye pe no mbehia me sister pe ni sisi eno mo frɛ me sɛ ya be hia sisi o nti sɛ na ye tie no saa ya mpa nsi edi abobo a omo de ba kufu dia back nti na omo ba no mama ne nyina ne sɛ eye enne Saturday yi abusua ne be hia ne ehu da ye de be hye na ya kopɛ ne kra bia nti mbusa me ana ne aminim na wo hwɛ eye se de wo kan kita ho a woni ni we ben wo be ne se oyobi a bia ono obi betimi nya eye ntawanta wa bia na se ono obi ente bone ana never in life send ya minim me ba no ene wo ba ye wa ye wa elidex kwan so a onya ba na se school fo yi bon a che se o ye social but me nim ni business ni mu say nimu no obi be wa asem that can't tell but to me no dear me gidi say onu obi anybody akoye buseni nko enyoma ekoso social media ebi no masofo bi aba say eye edutu bi ewo movie industry ni mu na akose eye nete ebi no so hu ni say ye wo mo honya ebi na poison no ni na ekeka mo no so de na betimi akade afa well anything can happen but to me dear me ye nipa ntimi interest wo nipa adwen ntimi can match about that but we are nipa hu oh yeah na mpacho akoye buseni de ni adofo na ebusu ade atomeni ye mamo hyede na so ka bibi efa cheche wa ankasa wo yonko ene obusuafo ere ya mama kan say the deed has been already done ntinu obi anka na koma nto ne yam mo bi nye bibi ebetimi ahame no na yenhwe ne onyame no ade situation ne bekwa kosisisi a situation ye wo me very bad intino ni say ye nso ye bibi a ebebro ye so na asa kofa yoni bi ne o hankinkiti bi aba so that at the end of it no enya no akwanya fata na odi akohom enya ba
Ma mesa ama wo shedding ebiem Nyankopon enchichi mu nyina amore Ebusuafo ye ma me nana ekia ena ono so wode na no disem atu edwan timi ho se eyare hosem edema ebusuafo obi anhwe se sa areho we na nka ebeba empofri mu nanso enya abawie aba no so de na abanti ye behwe na nia wo mo wa hanom so yenso yetimi ni wo mo atwetwe enkomo ebusuafo ye to aso akwa de abaye dwumade yi eso mejoso Nam papa mpacho oye hwan edema eye bishop Nyarko me frame ono bishop Nyarko no frame Uncle Ken but yeso be fa say me yire ni nua no me yire pani me yire ye pani che we no yire no we no ye ne no na wotwe dane ayi yom nyina bai na akoban se ono so aka babie enti ne yeso ye be yamane na dia akoban se aban emra abaniti ama untimi hu se yentimi hia ebi ne se mo home na obi ye nim se me yiri wu ebu kwa ye no obi o bibia hwem obi hu benard so na mpacho den na wode ekai benard de de kan se so se adwuma no wo ye na chese na obi otimi ya adwuma ne ye se de fata especially se o de bushap so ye kaso wanya so for abo so be pepepe at least what up o play role bia obe play bia ye de fie no openi pass ye friend me bro so said o si do ni pan we ye nti wa me me bro ti o ni nuanu nyina sa na o me de frɛ o mu normally obi o kra so ni mu a wonti mu ye friend be na nya ko sa me bro no an o be frɛ no ha no ye openi passem openi passem sebi nye de obema bibia to botom kwa de obetufo betan wo se no fa se fo no pi ebi okuma se si ye wa ye bi wa hai ebi so okuma se pa kro wa wo mo so ye wo mo nyina otu wo mo fo wo mo ni hia no mani age no mani age chese o kan awere chechire sem e de chire nipa sanet ade ato abusuafo ani adofo nyina eni na de futu sembe na de bema eye abusuan ade ato wo meni kwanhye sembe na futu anan kwanhye sem mo de bema o ma se nyame de wona de na de ono na eje de ye titie radio mu ebi ye prophetess eni ye se wo ma kwahye ba bi ye se me de nye ho na mehwe de me kan se urade na abefa na de ko de abusuan chichi ye de ye se nyame ne se na watwide ye de nye se dan ke pe no na nam se yale ye kase abawi asinti ama ye ntima hia ye na busuafo kura antrase ka obe hunu se busuafo te di ka wo ye interview ka wo hunu se ha na busuafo na ka wo ye ti ye bese se obi an kana kuma to nyam ne sire urade se bedru bra ye beyi no a wo mo kan NC papa between 26-27 June no ya adwene mi se si amunyana mo bete be na nka sabre na yale no abrase na chesi yetima ye na yi a efata pa na mnim se ka ye baba ye busuafo kura bi kura ka be yiram e chesi no eni pe ne ne o maimu ha no ye ni cheme ye me ka de se tamo wu ye ya enam se me yire wu ye no inu aba wo ba ne na wotwe ba ye no obetam no ade no wo ka ho wo de nu wo motam ne sika mo ade no ko ba bia wo no ye be ko se ye wo papa krom wo bosmase so enti minim se kanyame bie kwan a kaye no be ye se be krabehwe ke nipa be bapa yo wachre na adwen ede afa ehun ne oma wo huhun eya adepa ye nua be man oja no wo eche abusuan ye to aso yo mi nua ba bela mema wakwa de abaye dwumade yi eso ye chi no kra ye nua ena social distancing ti na just say ye hu say eye na watweda no ekoso ban titimu kakra na ewo hono na eye bishop se wakwa ye Kumawood actress yi den ena wode ebe kai ne sesi a wafiri mu ekoyi bishop mechia oman nyina se nyame enhye omden ne sanhye yeso den bishop ya papa prekope okay bishop obi a obuade nyamsom woni mu ofa obi te se ne ba ne yafuru mu ba so what you say it's in meti se bishop ewun manje ndi ekopem se me ba ha say Saturday na mu se ampa se bishop Yakopon ato ne nsa afre no nti uhwe enioma na wo ya mu benyi obi obetimi asi na nemu ewo industry ni mu ana
Ebeye den because Bishop will be or your talent. Bishop your talent. Nti ebeye den say bi ebenya enipa or to say Bishop ebeye den. Na nsem bi ekoso nam social media wo bi ayeka say ye actress ni actors no mo na moto ye Bishop edu ene den we fratesefo asase so no so kakra ben na betimi aka e de afa ho. Eno de me kasa minim bibi fa ho a na me twantro minim ho hwe Na yampa say mu Kumawood ni mu no edu tutuo ewo me obi nto obi edu ma me hu de ntimi ngindi. Oh, okay. Nti enkwanhye semben asemben na obeka de acheche busuafo ade ato wo mani enemu a mososo mahwere eye mo yonko pai asemben na betimi aka de acheche wo mo we. Asema me ka kire abusuafo ne se Yakopon ensho moden nyame no obo ye ba asase so no ono na obo Bishop ba asase we so ono ankasa na afre Bishop se ombra enti no yesere abusuafo no se Yakopon ensho moden nyame enka omo ho kakra mesumetimi aka Abusuafo eye Bella GH ene no etwetwe enkomo no ye Kumawood actress ye Bishop Nyarko ni wo nanti ena ama no so wabebe piemu ewa ha abusuafo ye to aso yo abusuafo ye gusua ewo eye Bishop Nyarko ne 1 week celebration na wotweda no na mema wakwaba e de aba ye dwumedi ye nia nampacho odin me de Daniel Akon. Oh, okay. Nampacho e de na wo ye e de ma Bishop. Okay, yeah, we movie industry name your name Mama Christian and yeah, the intino production yeah moba around be church yeah near man yeah the intino through that near the home no so no so the onye obi a what it very popular and we free and open Na oba ye say na wo hu say enyoma esi ekofa. Oh, send your name akon nya bad in share any fa because who say no hu nipa dooso and na yare na ba ni intino police fund in the matter to akoma fine pa any ebusuafo no mo collaboration ye wo back akra we buy a bicha na okono obi nso abase na be ya ye betumi edi mra no so na ye nua be ma ye papa we nya ne ba bi ekoi eden e na wo de be kai no ya me de kan de be meka say ne brofo okay or atika kra bi o katwi ni kakam no de brofo ahye ho always a serious man yes ana me de kan pa na say na wo hu ni su ni ne ban yesifa ne ye na etisen ni pursue the me studying from afar no or ye obi a or a nice person to me won say obi a or ye plain sana me hunu but say closely pa de me share them ni sa na wo hwe ye papa wanya ne baby kwa na wo gidi se obi ni obi a wotana na obi a like on penasem we industry ni mu ana no dear meet me yen na mo de so obi a pa wasam a enye obi aso don so a enye enti no no an say whether obi do obi tan obi ne kun obi ne yese ya ye nyina obi enkonkura bewu wo anwo so anyame beba enti no say it me live ya brabo no every day nya special every day nya say last day was aseso nim de beto every day nya last day every day matters na ebi ni mo kasese ni twadwuma no edu tutuo ewom eno so kakra be na betimi akade afa me de me shawum but na me pese me kan say ye ka but obi antumi for evidence mbae ade aka woni prove ni antumi ngina but e obi o experience bi na experience na all kan but said da ho pepe say minim die me say minim bibi asa bakasa ye pa nkwanhye semben na obeka e de akire abusua ne ye na fofo ade ato wo mu pese obi ahye ne ho den wo Kristo mu say Kristo mu de owo ye ade so wu a unwi wada na de be de ne say nyina be san ko hia ne hia ye nua no ti obi fa ho ma Kristo a fa ho ma Kristo ye ko hia obi hu na say ni je no ni je ni peyo say me nua ye owu ya mesu ya me nua ni with perfect human body ebe woni beje enti ne yenhwerehwe Kristo mo no yenhwerehwe because e be san hia ne biem yeah to obi an shade let's me that sapa ni aba mpacho ya ba wasu mo kwa baba ye dwumadi aso ya nyo hema papa bi ti mo se wura hoye pa ese ye be ma mo nyina ahyede ye ni aba ma Bishop Nyarko sen na wo si hu ne fa yonko fa ben na woni no ewo Bishop ye papa Bishop de metima ka say ye Ghana
Emma nyina papa. What you say? Bishop you bia. Ne normal bebra wa ye no afutuo. Say special with TV enim na say bishop or atia. Obeka say ade aye rare thing. Nti say we banyansani na so besua ade a bishop ne nsam kan ne atin bebre eyadesua. Eyadesua. Sisi a woni ko den na wo de be kai na brani abrege. Bishop dear, I think say me dear, me rent me mfi no. And I wo mu say oni ho by wo ho. If say no normal bebra wa ye no, e wo ho. What you say? Me gina won say si ano ye si wawu. Ba me hu si adeda no so kra me nsa anyini. Kopi me say me hu say bishop na e da ho no. Yo, say no ensem no dey bebre na koso e wo social media binum si ato na do binum si Christian na woni krampo koso fo bi ho na kwaje concussion e dey fry na duane mu ma say one cat. Oh, me ma me Christian na woni ma Christian me ma me preko pe. Me ma me nya sada awuni wonye sa. Me ma me Christian na woni sabi akokọ kro ntimi nkono na wakum enipa ntwa to so di nseye aba ne say no bi wa perhaps pese yetini dini the dini atofom awuni ontimi nkum akokọ mpo na wakum bana Nyarko awuni ye me ma me prekope akasama wo simple egumi ebuto semben kwanshe semben na de be mabusiafo ade ato wo me abusua ade ato wo ni no Ghana man emma ne mema enkura ne mpayimfo ho se papa wuyi ye besua de wo mu ye besua de bebre ewo na me de me kan say bishop say on cat asefo ho kra atin say owo Nyankopon kukum dachi bia no ye nyina ye behia bishop ma me da wa no ase me das abusiafo ye to ase